Banyak deh. Banyak Pak buka. Sing buka apa aja? Sehat, sehat. Mungkin kabar itu. Swastiastu. Nggih, dumugi sata kena sareng sami. Swastiastu, arsa sentul. Jagi melajang wacen cerpen niki. Jero arsa sentul jagi wacen cerpen tiang mangkin. Swastiastu moderia. Swastiastu niki twita tweet. Nggih Pak arsa sentul. Sinambi nyantos kenten nemen Pak Putu Supartika niki. Nggih moderia jantos dumun tiang nyantos Pak Putu Supartika dumun niki. Made bakti. Saya ada apa deh?
cantos demun iki semeton sering sami nggih. Volumenya naikin. Sampun pun full niki. Sampun full niki Bu Ita. Swastiastu, Mok Santi. Ki senami jantos kalah 6 sore. Tiang jagi nguacian cerpen sane memurdo niki kupu-kupu di Jeriji 5. Nggih, ampun semangat Mok. Nantos demun beli putu, urung rauh niki beli putu Supartika. Hah? Guys, nyamuk lungkungan niki. Pak Nyoman Artawa. Patut nih Kang.
Jagi melajah ngewacen cerpen niki Pak Man Hartawo. Punapi gatra nika ring klungkung. Cik. Swastiastu Bu Opa niki. Jo niki owner tiang Pak Putu Supartika niki. Gurung Rauh. Swastiastu, Ngaji Sekdes. Ngaji Sekdes niki. Swastiastu. Murdan cerpen niki kupu-kupu di jeriji limo. Niki pengawinya saking Bapak Gede Aris Pidrawan. Suk semua gue ngaji. Ampun semangat niki. Inggih durus ngaji, matur suk semua. Swastiastu Kak Ompong. Swastiastu Pak Penyuluh Buleleng. Dwi Pak Dwi. Swastiastu Pak Juli Sastrawan. Swastiastu Moge Gustini Putri.
Swastiastu, Pak Ari. Yosa, Pak Yosa, penapi gatra Pak Yosa. Niki duaning sampun kalah niki Pak Putu dereng rawuh. Nggih sinampi jantos ragane titian jaging lantur. Niki Pak Yosa. Bu sing ngedang main bola, Pak. Setungkara becik sami nggih. Arakin malu Pak ya. Aduh. No alkohol Pak Ari. Nggih niki mangkin duaning sampun galah. Titiang jaging wacen cerpen niki. Cerpen bahasa Bali. Murdo nyane kupu-kupu di Jeriji 5. Niki kekawian saking Bapak Gede Aris Pidrawan. Nggih. Langsung ke mantan niki nggih. Nggih, manjang ring sawitra sanewa rawuh niki titiang jagi ngocen cerpen kupu-kupu di Jeriji 5 kekawian Bapak Gede Aris Pidrawan. Suodang, suodang, sakit, sakit, suodang. Madelanus ngeling jengking-jengking ritat kala gurunen latarang di malu. Mekejang timpale tengkejut. Ilanus kerauhan. Keto timpale ngorah. Ngenggalang gedeger guru matematikane ane sedek ngajain itu makin Madelanus. Kengken caine. Kerauhan apa nguluk-nguluk. Suwod ngai-ngai keto. Lanturang melajah. Gedeger memunyi bangras. Kelasnya sepi. Madelanus subuh suwud ngeling kraik-kraik. Timpale masih subuh mekejang maarep kemalu. Medasang rumus matematikane ane tulis seteken gurune. Rikala sedang itehe timpalne nulis. Kenjekan ijek gurune neratarang. Madelanus buin kraik-kraik. Suodang, sakit, 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 suodang.
Gedeger makin Madelanus. Muane barak. Mirip bun-bunane subuh ngendih ulian gedeng. Tumben jani ngelah murid kual buka cai. Gedeger nengkik. Cai subuh murid paling dengkal. Demen ngai rusuh di kelas. Pesu cai. Madelanus paida ke sisi kelas. Di samping jendela kelas, ia orang yang nyongkok. Dini ngoyo upah demen ngai rusuh di kelas. Sirahne Madelanus unguk-unguk kang. Suot gitu ia kaadina ke kelas. Madelanus nyongkok di malun ruang kelas. Ia ngeling sengi-sengi. Sakit kupingnya jani subang gigisang. Nu merasa kenyot-kenyot. Ia tusing nawang apa kaden ane makado. Yen ada guru nerangang di malun kelas, kupingnya sakit. Kupingnya sakit sewireh munyi guru nento patuh teken munyi bapa lan memene Jumah. Gitu masih. Sebilang ia ninggalin tulisan lantang melempar di papan tulis. Ia inget teken sampat lidi. Ane subuh siapa nge teken memene. Lakar anggone mecutin. Ada guru nerangan. Ada tulisan di papan. Bayune prajani uyang. Ia ngeling jengking-jengking. Kupingne lan peningalane asanange sakit. Macek-macek. Madelanus hidup ngajak meme kualon. Meme asline subuh palas aja bapane. Hidup ngajak meme kualon. Sai-sai ia kena bat-bat, kena dampratan, kena puk-pukan, sawireh ia belog. Ia tusing bisa memaca, ia tusing bisa hitung-hitungan. Meme kualone galak. Asing apa ane gayana pasti pelih. Pane selesai barak. Ulian kena 5 lan bongkol sampat. Taen masih awai ia ubetina di kamar mandi. Tusing nyedayang pesu. Sawireh pintune mekunci uli sisi. Awai ia tusing medar. Basangne ane seduk tuah pulangine yeh WC dogen. Manine ia mencret. Duang wai tusing nyedang bangun. Tusing aja ke dokter. Tusing masih aliange ubat balik. Sakit basangne ngulet-ulet. Buka ada anak ngores-ngores aja temutik. Ia makita ngeling bahan tusing nyidang nanang sakit ne. Sake wala tusing bani. Jejah ada pisagane ane ningah tur nyag-jagin. Yen ia ngeling lantas ada pisagane ane nawang tur nyag-jagin. Sinah ia lakar kena cak-cake teken meme kualone.
Madelanus nguntul. Ia nu ngeling sengi-sengi. Sakit kupingnya sudah hilang. Loh asih guru bahasa Baline teka makin. Ngudiang cening ditu. Tusing melajah. Madelanus siap. Ia nu nguntul. Ia masih nu ngeling sengi-sengi. Ngudiang cening ngeling. Napi ane makada. Madelanus maki pekan. Sengi-sengine sudah hilang. Ia mekirik buka nepokin unen-unen. Ia ngeneneng loh asih ane teka makin. Alane barak. Limane megebelan nagih nyagur. Niki ibu sampunang cening takut. Tegarang tuturang napi ane makada cening ling. Luh asih makin Madelanus sambil lange ngusu-ngusuin sirahnya. Madelanus geluta. Sirahne Madelanus nelepek di sipahne Luh asih. Luh asih tekak ngelut Madelanus lan ngusu-ngusuin bancangnya. Ning, tegarang, tuturang aja ibu. Napi ane makada cening ngeling. Buin Luh asih metakon sambil lange ngusup-ngusapin bokne Madelanus. Mimi, ning, tengujang jerijin cenenge pelung buka keto. Madelanus ngengkebang jerijine ane pacempleng-pleng pelung. Besah ulian put-put teken memen. Maining, ada takut. Bang ibu ninggalin liman cening Tungujang misi taluh kupu-kupu di jerijin cening Mai abo. Ibu lakar ngalihang ye hangat. Apang taluh kupu-kupune engal dadi kupu-kupu. Cening demen ngajak kupu-kupu. Madelanus manggutan. Luh asih lantas menggedi. Ia membalik ngaboyeh anget mewadah ember. Jeriji limane Madelanus ane besentu wap-wape aji anget. Sirahne neket di pabinane Luh asih. Meklo-klo saget subuh geris-geris aris pules di pabinane Luh asih. Luh asih paling ken carane nyangkol Madelanus ane awakne bongsor. Luh asih maawak cenik. Yen paksang sangkol sinah ulung bisa-bisa bancangne meklepot. Yen dundun pedalem. Ia nawang uli tutur bapane dugase mepanggil ke sekolah. Madelanus melajah kanti peteng. Ngalih guru privat apang nyidayang ngetut pepelajahane di sekolahane. Sesuka tentu Madelanus leket saja ngajak Luh asih.
Sebilang tengai nuju ngaso, iya negak di beten punyan ketapange, ngantiang lo asih pesu uli kelas. Ditu iya ngantiang sambilang ngambar. Lo asih nyagjagen, nuturin, lan nureksain apa ane suba gambar teken Madelanus. Bu Guru, titiang medue gambaran luwung Bu Guru. Madelanus nyerahang bukune. Mimih luwung ne. Lo asih mesaut. Mangkin pragatang PR nge. Sampun Bu Guru. Madelanus nyerahang buku ane buin besikan. Buku mekaput kertas koran, misi tulisan matematika. Niki buku sekolah, ampunang gambarin nge. Niki PR matematika, hitung-hitungan, yen cening gambar, Driki di buku gambar nge. Nge Bu Guru. Madelanus sumringah nyemak buku tulisnya. Napi tulis Bu Guru? Loh asih mekenyem. 10 dikali 3 dibagi 5 sama dengan. Dan ngerti tiang Bu Guru. Mangkin gambar kedis dase. Dase ping telu. Terus hitung aku dah mekejang ne. Suut nike kedise mekejang bagi pah 5. Hitung mangkin pada mekudo man kedis. Nike jawabannya. Kedis napi Bu Guru? Kedis perit nge. Dadi ternyata kukur nge. Dadi buung kukur jelek Bu Guru. Tiang lakar ngambar geruda Bu Guru. Loh asih mekenyem. Dadi masih. Madelanus itah ngambar. Suut entu metekin gegamarannya. Ngaliang magi iya mang segan. Muane mesemu girang. 6 jawabannya Bu Guru. Benah ning. Bisa aja cening nyawab. Madelanus mekrai girang. Bukune entung nganga menek. Buen mani pragatang PR nge. Dados nganggon gambar Bu Guru. Dadi gambar gajah nge Bu Guru. Gambar bojok Bu Guru. Yen gambar bunga dados Bu Guru. Dadi ning mekejang dadi ning. Loh asih mesaut deg-deg. Lakar ngambar bunga. Bunga mau nge Bu Guru. Dadi. Tanya Bu Guru. Bunga cempaka gambarannya. Bunga cempaka nge Bu Guru. Apang mie. Loh asih mekenyem. Nge. Bunga napi je dadi. Bel subuh memunyi. Loh asih ngorain Madelanus mecelep ke kelas. Madelanus ke kelas melaip sambil lange menggening. Kelap bunga.
Loh asih ngangkit awak uli beden punyan kedapange. Iya jani lakar ke kelas. Natah sekolahe subuh sepi. Mara majalan duang tindakan saget Madelanus buin teke. Sada melekut bangkiane uli duri. Bu guru, kalau kupu-kupune mangken sampun dades kupu-kupu, Bu guru. Madelanus ngedengang jerijin limane ane subuh tusing besah. Jeriji limane menggambar kupu-kupu. Loh asih mekenyam. Mimi, luwung sajan kampit kupu-kupune. Jani jening suut sedih. Pretenin kupu-kupune apang nyidayang jaga jening. Nggih, Bu guru. Madelanus melaib. Loh asih ke kelas. Mekejang murid lan gurune kadenange subuh ke kelas. Sake wale iya tusing nawang. Uli di ruang guru, timpal-timpal guru sanelianan ngintip. Beh, loh asih tusing nawang lep. Murid nu cenik itu masih aja ke. Yen irage siap, sinah adan sekolah hene bisa jemer. Jalan laporan teken Pak Kepsek. Apang tusing terus-terusan buka kene. Manine loh asih panggil ke ruang kepala sekolah. Konden neket awakne diarep kepala sekolah. Iya subuh kena bat-bat. Bu, tiang nunas mangda ibu ngwatesin laksana sarang murid. Nabi maksudnya Pak? Niko, ibu sarang Ilanus, napi-napian adane. Sami gurune mekrimik. Titiang tuah ngelaksana yang tugas dados guru Pak. Titiang tuah mas tiang mangda murid tiange tatas uning ring napi sane pelajahina. Sampunang ibu besanget ngurus Ilanus. Iyo tuah murid belum. Sampun kelas 6 durung bisa maca lan hitung-hitungan. Ibu sampun nuning. Di jumahne meme bapane ngantos nyewa guru privat. Apa ngidang Ilanus duag? Tusing masih ngidang. Niki sekolah favorit. Yen niraga nabdabang murid aneh kekitu. Sinah mekejang orang tuane komplain. Merasa rugi mayah liu sakewala murid elenan tusing kerunguang. Ampura Bapak Kepala Sekolah. Manahan titiang